di ikayuli tiwat mampamati may mayat mang Kristiyano manhilbin Isu Kristo andilay pantaputan nuhigatoy pangkamangan kung datang alikatayan amtalaw iakadan Kristo, Kristo, tutuwa ka, ilukat mo'y pantaw di ta gloryang, agapanidan na matinigam, Kristo, 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 tutuwa ka. Manayo na biyak, ito ka iaghagan, di mapaniyanan, di balon syudad, di manlay tayo panapulan, manday dayaw-law, itayo ang mamagan. Kristo, Kristo, tutuwa ka, tutuwa ka, ilukat mo'y pantaw di ta gloryang, agapanidan na matinhigam, Kristo, 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 tutuwa ka. Kristo, Kristo, tutuwa ka, tutuwa ka, ilukat mo'y pantaw di ta gloryang, agapanidan na matinhigam, Kristo, 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 tutuwa ka. Kristo, tutuwa